Hello guys, Impact TV da sandok chariba mami MAPAO bu mieng tabiriba khwai pumnamak bu ngasigi nifuga tarek lakshuba episode asida taram na okchari amadi mamangi episode kidamakta miyamna pibirakhiba feedback amadi suggestions singi damakta su hainingai leitana thagatpa phongdokchari ngasigi episode asida kari karama MAPAO singadu puzaraklebage haibudu thamjege ahan boina thamjariba asi minoktugi marumda haina mingthomda film amagi yaifa thaunigi MAPAO ni Bangladesh ki sana tamfa haina mingthon ba film gi isai sing release tawkhibagi MAPAO na ani shubam MAPAO aina thamjari Mami Artist Association gi sumang lila ama release tawkhiba amadi atop amagina yaifa thoni pangthokhibagi MAPAO na ahum subo aina thamjari Mari shubo aina thamjari ba asina them niyo tawthangna sahit tamba kuki gospel song release tawkhibagi MAPAO ni Khwai pumna magna thawai yauna saru yanariba sangai festival gi MAPAO na ngasigi manga suba amadi aroiba MAPAO oina thamjari So folks ahan oina thamjari ba yabi films ki nauna puthokadaba minokto gi marumda haina mingthomba film gi yaifa thori gi MAPAO asi amuk ming taminasi YV Films production ki banner makhada puthokadaba minoktu gi marumda haina mingthonba Manipuri feature film amagi yaifa thoni mami khongau gi thoram thas yauki batang tara mapan ningthoka ba numita changangai de leiba NT theater gi playhouse da haunabi matung ina pangthokre nupi am khakse yum paloro matung da magi nupa se leigidra matung da khoi gi nupi khunai sina mangonda yengbiba nupa jing haidi angkhang ingkhalakpade hauraga ngasagi ahan hanu bongna magi leiriba phajaba sida mapan thongna di haidokdraga su nungda phaunariba wakhalon mayam se film sida dum mayek seng khradi dum akhon utken khanjari hojik samsam na ngarang na hanju press ta dum ngarang dong wala ina khangda nupi huma da phare kari nupi gi trafficking gi racket che acho acho sengol na raganda acho business amoina sengol aibo pose gana gumam di speech piram badadi mogi damakta di si tawgodawni na chinda di loi hainaba thabog oin on thorko matam dadi nangna adu tawdu adu gum nupi ma lawru matam da imungna khunai sina adagi ato thangnari bi isinau singina kari hairka dage je wahang ama thammakanda akhoi siloina aki bongol loina hingnariba adu film sidadi Shiguma pose akoi sumaina thongna leina thengna je haibagi kanoma ka bijaning ma haitare Somorjit ngangom gi ahan feature film masida saknair ba mamiroi boni yamade soma laishram anina maroi ba mamiroi simoina saktam langa dawni Somorjit ngangom na masama ki wari da pankhat ka dawba khunai asigi nupi oi bi singi punsi role da yumpham oi ba film ase masa mang puthok ka dawri Film asigi screenplay gi thaudang surchan moirang themna lobaga loinana cinematography gi senthana gunindro khangemamna panggadawri Minokto gi marumda kari leiribage haibadu mayam punna ngaiminasi mai pakna apan mayawdana puthokpa ngamba oibiu Hojik amuk Bangladesh ki mafam kayada videography tawruduna puthokna basem sari ba film Bangladesh ki sanatam fagi isai sing release tawkhibagi MAPAO asi amuk menyang taminasi Ipak Film Production amadi World Expression Picture gi banner makhada puthokadaba ahanba Bangladesh Manipuri feature film amagi isai sing thas gi hoge batang tara nipanda uripok sinam lekai delebe kombire inda chinglem lebe thoram magalona haunabi matung ina release tawkre Bangladesh ki sana tampa hairiba film ase Bangladesh da ikoi isana chacheraga hakthengna Bangladesh da namjaruba aikoi Manipuri film bu khara hena कोई मार्केट थीबगी खोंगचट अमोइना हाइजगद्रा नत्रगा नुंगसिबा थीबगी खोंगचट अमोइना मणिपुर फिल्म से मालेमदा लेरबा मिटै पुनमक्तजु संतोकदबने हाबिगी वखलोलदा नमजबा बांग्लादेश की सना तंफा लाखलिबा आइकोगी डिसेंबर की डेट 14 अमदी 20 दा बांग्लादेश दा आइकोगी क्रू मेंबर्स सिंग गोइबा टीम अमा चचदुना रिलीजिंग फंक्शन पांगथोक सरगनी क्वाइपुमनमक्ना फिल्म से नुंगसिबियु अमदी मालेमदा लेरबा मिटै सिंगबु योखटपदा मतेंग पांगबियु मणिपुरी फिल्म हिंगनमदा मतेंग पांगबियु आइदना पुनपुदा नोलुक्सरी Osi Mairani lamjing lamtakna pankaliba film masida Bala Ten Subam Narmada Saugaijam Selhaibam Asok Khoirom Loya N Rajib Kumar Rajesh Maishnam Khoirom Indrajit Silpa Amadi Diren Kabrabam Chingma Kayana Mamiro Isingoina Saktam Langli Film sida aise Bangladesh da leiba maitai nupi ama ka ki character ne ina sarise ada leiba maitai sing siriga thingnaraga
पुल्लगा नमिनबा मतमदा दुकी मतिक नुगाइग्रे मैतै सिंगसिना अखोई लाकपदा हराउजबा अखोइना शूटिंग तौबा मतमदा के हायने याम थिना अखोई गिदमक्ता याम सपोर्ट तौबि हाइतारे मयाम पुन्ना फिल्म से मुका बांग्लादेश रिलीज तौरबा मतुंगदा मुका सिदा सुम तौनिसदा मयाम पुन्ना पुन्ना के हायने मियंग तामिनस इमो युमनामना सिनेमेटोग्राफी की थौदांग लौरब फिल्म से यास्कुल ख्वाइरकपम की वारी द पानखटपनी साइरोल सिंगना अजित कुमार लुआंगचाना लेंगली हारिबा फिल्म से खितंग तोंगान फिल्म अमा ओइगने हाइबगी आसाम समझे दुगा कोइन हेना नुंगाइजाइबना इंटरनेशनल फिल्म अमा हाइदि बांग्लादेश का कोऑपरेट तौरकान बांग्लादेश का पुल्लगा बांग्लादेश मार्केट तौगनी दुगा बांग्लादेश रिलीज तौगनी हाइबसे हेना नुंगाइजाबा मो फावी मसिमतंग आई हाइजेगे चही लिसिंग अमानी के ममांग दा अखोय बांग्लादेश दा लेख्रबा मैतै सिंगा अखोयगा मणिपुर गा मैतै सिंगा हेना नकनबा मरीमा फंगनी हाइबगी आसासी मियामना पामनाबे इसै अमदी माय पाकपा फिल्म सोइदिन ओइबियु बांग्लादेश के सना तंफा कया यामना निंगथिजबा हाइबदु मियंग तामिननबगी मयाम पुन्ना माइमिनसी मम्मी आर्टिस्ट एसोसिएशन की सुमांग लीला अमा रिलीज तौखिबा अमदी अतोप अमगिना याइफथोनी पांगथोखिबगी मपाव अमुक मियंग तामिनसी नकाल केंजगे है मिंगथोनबा सुमांग कुमई लुप मम्मी आर्टिस्ट एसोसिएशन की चाहिए असिगी हान खुदोल था सिगी हौकिबतांग कुलुमदोइदा हियांगथांग तखेलमम कोंजिन लेबा देबला मल्टीपर्पज हॉल दा रिलीज तौदना मियामदा साफोंग किबगा लोइनना एसोसिएशन असिमकी थाज मचेत की थाबल है मिंगथोनबा नौना पुथोकदब सुमांग कुमई अमगी याइफ थौनगी थौरमसु पांगथोखरे मणिपुर स्टेट सुमांग लीला काउंसिल की एडवाइजर डॉक्टर मोरांग थेमनरा सुमांग लीला की सकनायरब डायरेक्टर अमदी प्ले राइटर नरेंद्र निंगोम्बा मणिपुर फिल्म की सकनायरब आर्टिस्ट अमदी प्ले राइट के.एच. विश्वामित्रा मम्मी आर्टिस्ट एसोसिएशन की प्रोड्यूसर के.एच. इनावु याउना मम्मी आर्टिस्ट एसोसिएशन की आर्टिस्ट क्याना सिंग लेमलब थौरम अदुदा सरुक याकी नकाद केंजगे हरिब सुमांग कुमई असि नरेंद्र निंगोम्बा की वारीदा मसामक लमजिंग लमताक्तुना पानखटपनी अमदी थाज मस्जिद की थाबल हरिब असिना के.एच. विश्वामित्र की मयेक्ता नरेंद्र निंगोम्बना लमजिंग लमताक्तुना पानखटकदबने मखा ताबा मपाउसिंग लौखट्रिंगै ममांग यामना तेनबा ब्रेक अमा लौजगे थुना यांगना हंजरके मियंग तादुना लेबियु अदोंगी मम्मी मपाउ Welcome back. Adom ni yang birib asi impact TV sandok cheriba entertainment news sing paudam jeriba mami mapauni break ki matung asida hojik amuk Jesu bo kanai haina mingthon ba kuki furuki gospel visual album amagi ahanal volume release taw ki bagi mapau asi amuk me ing tamin asi Jesu bo kanai haina mingthon ba kuki furuki gospel song gi an volume था सिगे होकी बतांग कुन्नुंगा नोमाइजिंग नुमिता CBCA headquarter church New Lambuland da hono bi metung ina release to krei Tilalnio kongsai na puthong liba gospel album ase kailun kongsai na direction piri amadi Temnio tautang na sahe tamli mungkin mami se Jesu bokane hai na punjamane mami
ꯃꯩꯇꯩꯒꯤ ꯂꯣꯟꯗ ꯑꯩꯒꯤ ꯂꯩꯖꯕꯁꯤꯁꯨ ꯅꯝꯗ꯭ꯔꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯊꯝꯖꯕꯅꯤ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯔꯤꯂꯤꯖꯤꯡ ꯄ꯭ꯔꯣꯒ꯭ꯔꯥꯝꯗ ꯏꯝꯄꯦꯛ ꯇꯤꯚꯤꯅ ꯄꯥꯔꯠ ꯂꯧꯕꯤꯕꯒꯤ ꯍꯔꯥꯎꯕ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯆꯔꯤ Bromin Tautangi Serolda Tangjangam Kongsaina Pankalibi Isaigi visual album masigi cinematography amadi editor gi Tautang Lunboi Kongsaina Lauri Best gospel song Lobi award awardee ama nakta leire ngasi cassette release tawbiribasi aigi imanabi pick padagi loina bi ado aisu yamna harawi aduga mi mayamsu lakpiri aduga makoisu yamna harawi aisu guest artist oina lakpase mana kobi base aisu ngamkai leidana mamanda harawa khumbuchai Them niyo taw thangi gospel miyam na pam na basoy din oisun hay na wish bizari. Now viewers, ngasigi aroy ba MAPAO asina miyam na khoida na saru yari ba chatli ba chahi 2018 gi sangay festival gi MAPAO asi amuk may intam kasi. Manipur lengang na tourism chawkhan na ba khana ba miyeng am galoina na sahi khudingi lepta na pangthok to na lakli ba sangai festival kumja se goina su tha se ge hoke batang kunma thoidagi iramdam se ge ching yauna tongan tongan mafam singda harau tayam ba galoina na pangthokli Palace compound the Labor Baga Chandra Open Air Theatre Miam na board Harga Hena Kangnariba Mafamda Jinglem Laptoram Magaloina Union Minister of Defense Nirmala Sitharamanna Hogdoktuna Yamna Mai Pang Pangtok Liba Festival se Ngasi Lushin Gadori Hapta Kangjibung Lamboi Konang Kong Kaibul Lamjaw Amade Kumal Lampag Sports Complex Yauna Manipur gi tongan mafam kyada Chingtam Sinbatung na Pangtok Liba Festival sida Thailand Myanmar Korea amade Bangladesh Yauna Mapal leba ki miyoi kya amade India gi tongan state singi mute sing amade makoi gi performance troupe kyan sarugyari Picture basu Manipur se apekpa India magum Hurup kyan khundari amade nungsi chanan apun magilipul lamana che punun chatli haiba utlagi matagum festival sida uriba furup kya ki jagoi se singashina lemjaningai werba saktam mama malem da uhunmagi mathakta top mahawa masu saruk yari basinda panghalli maikei phangna iramdam sigi ina khulaba chatna lol khunai lon fijet chakcha sana khona bad haithoi singthoi ba miyok michan ning thijaba kya bu thiendun uleba festival sinanga sidi iramdam Manipur asisu malem gi tourism gi mapta mafam makan ngamallaga ni haibada thoina hen thoklaroi This is Tenzing and Strela here. Aur khoi no zik yeng jari base Sangai Festival 2018 gi manung channa Manipur Mountaineering and Trekking Association na sinjaba Kumalampa Complex manungi adventurous oiba sports ki kai haidon event ma'am haiba tare ko ma'am punna kai yaw ba sa ta jimois ba motorbike racing am ure aina sida daga sida jorbing land jorbing yes water jorbing sumo wrestling yam le ma'am punna Naging minars ako yung saruk yara ka example kara pibo ay nahay tare ka kamuk nungay ke do kamuk excitement yaw highlights ka kay no hay ba do mo ako ma'am pun na yung minars okay let's go Kumain tau ke nungay bro ngai ko ngau bu ko ba ka di tau dra sum matha thangal pa do khara ko ngawa ki ba phai okay thank you ama ta sel ka dai Amadi, pakang ni kumain tau ginungai bro. Nungai ya. Atay di. Nungai. Ko ngau bro kumain tau. Kiti. Ya.
Nungaibro? How is it? Atopadi kay tongi. Atopa. Bye. Nga. Atay. Board. Shanghai Festival ki part amoina MMT na sinbiriba adventurous oiba event sing sige marak amoina horse riding yauri angang mayam amasu hozik kaino tongi hai tare macha kaiming kauge. What's your name? Linda. Linda se kai deino? Horse tong nungai ba kam nungai hero mayam nungai ba kitang nungai ba? Na class kya karage? 1. Ado kidro horse tong ba sa? Thank you. Linda, bye-bye. Nangyamin kay kauge? Kenji po. Oh, kailan day no lao? Kailan day no? Yula Len. Oh. Rob riding ding dawsik first up mi kumdare namin kay kauge. Ayro, Hemson. Sen kai dege. Tayeng kumban. Tayeng kumban kai lege. Takyel. Takyel hai bro. Oh. Nungai bro kamai toge? Nungai. Tupati kay kareng asi sida lay myam je kay lere asi land jobbing lere ko motor board kay kare. Motor board bouldering competition ji yaure. Nung kay ta kya ta ba? Ai kem ta ude kano yang wai mens ni na. Ai na kano sub junior ori ba. Yam phai na ichan ji gi ming jam ta khangjage. Ai ming la puspa ka we. Pa ga we isa ji ju climber ni hai gum tai kyam kuirage sanar puse. Ai chahi manga tarung song ta le. Manga taruk suram dong. As kuire di ko. Adi khang pode dum kare. Akhoi si koi han yawe bu ko. Adai ai na ji habe pam jab da sum yaw ja ga. Pam jab hai ja ngang oi ngai de dum u ji pu da kar la por kamai to ge ba. As angai ngai da di as akhoi ma na bi phang pun ja u ba to na ka da lai da. Si je smaina noina Shanghai Festival gi ko MMT gi through the smaina sum sin lang ma to bu je nungai bro. Kamai to ge. Nungai. Koi hojik voting to buda halakpada ngai riba koi family mutak tangi review tang lojage tamo se kai de oi biro no kuno de ge ado handaki Shanghai Festival je mafam karam badana khoi de gi nungai man ge da ge ya dum habda da dum hele de nungai bi si si ge koi ge MMT ne silba sugumba adventure sports hai tare si makhal ji de ngasi je kamai kamai to bi ge koi ge handak na ju yana na ho man nungai de laga voting je na taba to pati ke kan tau dri ala sina ha man voting sina anga ja maro mal ming ke kauge Asia. nungai bro Nungai. am ko to ge ro Hello guys, my name is Tenzing. Ako ngasi MAMI MAPAO gi kutang da miyam gi mang da Shanghai Festival gi oiba dugumba highlights mayam ma
mayamda pulmak uppa haibje khoi pandam ni ngasi khoi na lejeri pham asina hapta kangjebung gi adungba sangai festival gi stalls mayam ma aduga inak nak na khoi bot su leire bot ai han han khoi sangai festival 2018 gi khutangda mayamda performance amuk hana utpa haibje ngasi bot gi khutang jida mayamda su chari ngasi MAPAO gi khutangda host ai hakna mayam gi damakta ngasi hapta kangjebung sida kari kari thoram tawri bagi amusung ngasi gi highlights amusung bot ngasi special oina Robert Art Naurem gi adugul meba special fashion extravaganza ama mayam gi mangda utkadri mayam pumna yengminasi. Let's have a look. Miss Savannah, aduga lekhok sigi akoigi whole journey aduga lekhok haise karino aduga miyam da kitang introduction machama pibiram. Lekhok back to roots na haibane bako asi se kano organic handmade soap ka other cosmetic miyam gi tawba asi se public oina tholak padi tha ahum kitang hentak ngai ri bako aduga 2017 da ai professional course Delhi da tawre adu matung da yumna sara kai gi friends and family kai ka da adwaina hana yon ngai da hana season badi da kali no ka ada test tawba family friends gift pi ba du kai ka tawe aduga public oin tholak padi tha ahum da ngai ri aduga kaino nga tane khutna sajaba minati amom da saina high price tangi khotle na gambra oi so khutna amam saraga admaina dain tawban tha ahum sida response ka main tawri aduga ngasi gi sangai festival gi stall sida kyamuk ti chat khre ai tare ko ngasi bogi oina sel tha ahum jigi manungda response ti hosi bawde num feedback to yam thina adum phasana phange ba ko product sing gi men oina aina ujabam tam do yam handmade oi jaga jam attractive oi na khale adu attractive su oi aduga product si oi men oina ko mayam na khwai dagi pamna bo oiro na traga ngasi gi akhoi gi mayam yengbiriba viewers mayam sida lekhok se gi products khara mention tawbiramo Huzik lekhok se ahan badati public ta support nga toina thogle ba ko adai huzik na mo body butter winter or abanina body butter lip balm adu dagi di bath salt thogle aduga toner adai di lotion ke kaju sai ba ko adugi di public oina di puthoraktri family ke ka friends ke ka season ba main tawri akoi Manipur da phang ba ha gana chingi black rice ko adai nomangkha adai di sebot machine na saba adai di mayam yawe adai di design gi gift pi bagi oina chunk adai makal adai di winter gi mu dry skin gi normal skin adai oily skin acne adum mayam gi loi variety suna badi loi phang ai gi da handak ki experience ka mathang da hena phaning ba kai tare kara ways kar le khanjarang mani hai tare adum butang share to biram handak ki se ai ahan ba saina ai gi se ahan bo in phamja bani ko aduga yam thina kano problem di yam thengna ki ba ko kana the last minute the first day da koi si kano loi tawri ne ba decorate tawri ne ba kana da hayeng sangai festival ne hai ba numit to koi chatle ada su stall number for p3 ba ko ada idi first day da chatle morning da aduga stalls na asum nakan da mu lai na hai ba adu stall number p ra kan stall number da mu serial number wise da mu oire e na mu last this is the settle oire da mai da problem khatam problem di dum khayam di dum theng nai adu khatang matang da di kitang organize oi biyo na ina ai gi site da gi thamning
akoina sangai festival hapta kangjabung manungda stalls mayam amasung yengbikhre mayam na ngasigi akoige hut sing hanagi indigenous oiba yumgi phiba mayam ama sida decoration tawduna lei ngasigi miyam degi suggestion sai tare handaki sangai festival se hena phajaraba natragana hena antabra hena phajarangani ne dekhali mayam degi views to di mayam puna khangminarsi. Let's go ahead. Madam kanum tang jage yagadro. Okay, namtang jage handaki sangai festival je kumai tawbige yam nungai je mamang sahi de dilak pi ber kumai lai mamang sahi de handak na hin nungai na nungai je hena karam mong da nungai ge me am dang khang ko pa da ju yam nungai kom na dum bot se amu hanna mayam da ka hatar yeng ma phan ma jam kuina bot se hangudre go ado handaki bot ki function gumba performance gumba di yeng bi gra ba kumai taw adu yeng yam kana de yeng aktre dum ngak to anga ngai sa sena dum chale handaki bot se hena nungai ra bra nungai hena nungai sengka pas de nungai Sangai Heritage Park and traditional foods have of different tribes of Manipur. Different tribes of Manipur get traditional food over mayam sida mayam yang ni akoina lei se mau da gine anti kenom ta hangjage isagi ming ko aduga leifam ga habiyo akodi mau da lapani mindi kani ko hoy mau dege ado koi asida koina yonbi se kari kari item sing Sha Shinju, Hegurmahi, Kiwi, ado yomani. Sana loi sembi bangak tara. Sana semban. Jik sangai festival horok pada ke dum lai bira ba adu ga jik yon baza mi na yam lai garba kyam to shit paji kyam shit kharge. Desin ani ahu gumba sele ha. Adu ki sangai festival ju nungai bro adu ga miyam da yengba miyam se sida sangai festival ki matang da hena phajaning ba mong gum lai suggestion lai ga dikitang pibiram. Yam nonge si mi mayam to uraga yam nonge de. Sidagi pol lai bi ki miyam na product se bu hawe hai bi bro kama hai ki ge moina kama response kama pibiram ge. Mi mayam yam hawe hoy he. Thank you mathang gi sangai festival sa mukla august to je phambio. Lake mu lake. Hello guys, akoina hojik leijari bimpham ase lamui khonang khong dani sangai festival chathari ba du bimpham akoina keno dagi lapta kangji pung dagi lamui khonang pham yauda akoi pung amma khare hena changtho khre akoi gi traffic problem gi maram oiduna adubu akoi gi mayam dang asigi highlights sing asigi mafam asida chathari ba highlights sing siju chukchu shoiduna mayam da pina bona jagi khoi manung changduna ngasi kari kari program chathari ba aduga akoi stage rom dana kari kari program chathari ba mayam punna yengmisi. Let's go inside. Kong manung da koi hojik mapalam dagi lakpa stalls mayam su uba phangi koi stalls ki mapalam dagi lakleba stalls ki mi sing sida wai sana duna mokhoi gi oba views kari ke lege adu mayam amtang punna khangmina se. So we have one of our guests. Hello ma'am. Hello ma'am, what's your name and where do you come from? My name is Miao. I'm come from Thailand. Alright. So Sangai Festival has been since like the last 3 years. So how you have been coming every year, or how did you contact with them, the people from Manipur? Oh, I contact with I have my brother one. His name is Lajit. Yes, and I contact with him. So this is the first time, or is the third year that you came here? I came around 3 years. I come every year. Okay, every year. So that means the response must have been massive, right? How do you find the response here? It's good. It's very good, and I'm very happy. And I very like Manipuri people. So where do you stay? How's the accommodation and all this arrangement that you do from this one in Manipur? I stay in hotel, good hotel. That hotel is name is Hotel Polo, but I don't know the place about that.
So how's the response? How's the sale and how means like I think it's the 9th day, right? So how's the sale and how much have you sold the things that you have brought from there? Actually, I sell many, and everybody come and see my product and they like Thailand product very much. That's why that means my product is very good sale. But that not reason to me to come here. I like to come here because of I love this country, this Manipur. Yes. Alright, so the main reason is not the profit but the state. Thank you so much. What are the things that you see common here in Manipur and in Bangkok? What are the difference and what are the common? What are the things that you like about Manipur? It's one thing I like because your people and my people is face is very similar the face, and habit also same Thai people. Thai people is friendly, like to smile, same Manipuri people. Yes, and the weather also I really like it. Thank you so much, and I hope you come every year. You guys are welcome so much here, and then I hope the Shanghai Festival happens like at least twice a year so that you guys can come more oftenly. What are the things that you would like to see? You would like to say to our viewers they are watching this channel? I come every year and I love Manipur. Okay, thank you so much. Thank you so much for coming. ขอบคุณค่ะ ขอบคุณค่ะ Thank you very much. Okay, thank you so much also. Yam nungay jare. Koi Shanghai Festival sida mapanlam dagi slak pa koi guest mayam amsu thengnari moi dagi koi views kitang. Hello ma'am, where are you from? What's your name? My name is Helen Suping. I'm from South Africa. Okay, so do you have a stall here? I can see some South African stall here. Like how do you have how do you get a contact of Shanghai Festival from Manipur? I got it from I think it was in Delhi. No, from one fair. So how do you like the response from the viewers or from the customers over here? What did they say? Is it positive or you didn't like it? Can you say some views about it? I think I love Shillong. It's a good place and the people are nice. I'm enjoying the place. So nice. What do you like about the food? Like mostly when people in Manipur, they mostly like so much to show off about the food. How do you like it? I was eating pork today. Hey, it was very nice because it was fried, not boiled. Yes, I really enjoyed it. Thank you so much, and do come here every year, and we welcome you so much. And thank you so much for coming. Would you like to say anything to the people of Manipur? I would say I would like them to come and support us and see our African arts, so that they buy presents for the Christmas. Alright. Thank you so much for welcoming. I'm sure that many people who is watching us, they'll come, of course. Thank you so much, ma'am. So, guys, that was the Shanghai Festival 2018. Akoi hozik miyam da mapung khudimak ki highlights patayum teng orsu mayam na ubiro manene khale akoi media atukki matik chille adubu akoi Shanghai Festival handa ki se mamang de ki so hena nungai ba atukki matik hena nungai ba Shanghai Festival ama oi adubu mayam na awa ba kitang di thengne adubu ngasai miyam na habi rakhiba management amusung traffic ki matang da kitang mayam gi complaint khar leije adubu amuk ki hena phajana mayam gi akoi Manipur gi government hena yengsin bir kani khali. This is the highlights of Shanghai Festival 2018 with cameraman Somorjit, and this is your host Tenzing. Thank you so much for watching MAPAO. Mapung faba kumhay ni Shanghai Festival makatarak pa chahi singdasu hena mapung fang na pangthoptuna lamdam asibu tourist singi pantungfam o henbada maipak na ba mayampun na saruk yaminasi. And folks, ngasigi oinadi matang asida kanya na bigitan jadu yorakle. Adumagpu YouTube ta ikogi channel asibu subscribe ta widuna like nambi ba feedback amada suggestions sing comment ta wibidi kaubigano. Have a great time. See you next week. Bye.